I remember hardly. This building have aici, casa aici. Should be here, yes, should be here. Anyhow, Very nice, very nice. if you have imagination, it's perfect. astea sunt de vreo 20 de ani. Nu-i mai mult blocul. Go now. This is the patiseria unde mânca Marcel plăcintele când era mic. Acolo. 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 Aici. Și acolo. Nagila. אני עושה סרט, אמא. רגע, תישארי פה. Iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai חשבתי שהשיא היה בפיאצה נאמץ, ועכשיו, ושהמלון הבא, בגלל שהוא בחינם וזה מלון בהרצה, יהיה פחות יפה. אבל ליקי לא מפסיק להפתיע. וקיבלנו חדר, יש פה אח. קיבלנו חדר עצום. לא לזוז. הנה אמא ועינת. ובנוסף לחדר הזה יש פה עוד חדר. וזה הנוף המדהים. יש פה גם מרפסת. הנה זה כבר חם. ונוף לאתר סקי שלא כל כך רואים כי אמא מסתירה עם כל הג'ינס שלה. ויש גם שמש. Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. כפי שאתה רואה, אנחנו כבר בבית. אני אגיד משהו בעברית ואחר כך מירי תחזור אחריי ברומנית. זה לגמרי ברור. אז היה לנו טיול נהדר וטיול נפלא, וארגנת את זה בצורה יוצאת מן הכלל, כמו שתמיד אתה מארגן דברים. וזה היה, אני חושב, אחת החופשות הכי יפות שהיו לנו במשפחה, ואחד הטיולים המרתקים שהיו לנו ב-30 שנה האחרונים. אנחנו מסכימות. וזהו, רצינו להגיד לך כולנו ביחד תודה רבה. תודה. עכשיו לאלו שלא דוברי השפה העברית, מירי תגיד משהו ברומנית. מדילה, פליז. Am avut o mare plăcere și te iubim, toată familia, și n-avem cuvinte să mulțumim. Maya,
un haiduc și te rog, iubirea mea, primește